Tunasema tena amjambo. Tuko hapa tumekuja kushindikiza wenzetu wenye walichaguliwa kuweza kudirige makomune zetu. Komune zetu ziko 3. Leo tunahudhuria kwa burgomestre na adjoint wake wa Mulongwe na Wakambivira, bientôt itakuwa wa Kalundu. Kwa kweli kila wakati nilikuwa nasema kama hii meri yenu ilizaliwa sawa mtu mwenye kuwa premature, donc haikuwa inaeneza ba condition zote za kuwa vile, mais imezaliwa quand même na iko kwenye iko ingepasha kuwa zaidi yulu pale, mais haifikia puisque toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Kwangu particulièrement hii cérémonie ya leo, peut-être watu wengine kitaba kujua, mais mimi ndio najua importance ya hii nani kwa leo, puisque pendant une année charge niko nayo inapita zaidi, puisque kwenye hapa nilikuwa nafanya interim na jouer role ya maire de la ville, ya maire adjoint, ya bourgmestre etc. etc. Ile yote ilikuwa tu mie peke mkichwa yangu. Wakati napata sasa leo ba bourgmestre, tâche yangu inakuwa epe allégée. Pako makazi zingine zenye nilikuwa nafanya sitazifanya tena puisque nakuwa na wasaidizi. Alors vraiment ni furaha kwangu puisque na yeye itanipatia mwa diminution bien que tunachunga wengine wa commune. Mais kitu naomba watoto wa Uvira wote, pako wakati ingine hatujue maana ubia importance ya vile yetu kwa leo mu République démocratique du Congo. Mu République démocratique du Congo kwa leo macho yote iko hapa Uvira. Pour preuve, si yenye tuliaccueillir province ya Sud Kivu, leo capitale ya province ya Sud Kivu ni wapi? Voilà. Kwa miracle ya Mungu mnajua kama tulikuwa tulikimbia, na kupitia la démarche ya président de la République tulirudia hapa bila komba. Kesho na kesho kutwa benzetu wenye wangaliki chini ya ulinzi nabo batakuwa libere. Mais sasa même hata batakuwa libere, il arrive à un certain moment comme ça, si wenyewe tuko enemi ya si wenyewe. Tunaona enemi ule, mais enemi iko entre nous. Natafuta kuomba au travers des circonstances watoto wa Uvira tukultive kupendana. Leo ni turi ya wenzetu, kesho itakuwa turi ya wengine. Mais sisi wote wenye kutuunga hapa leo ni nini? Ni Uvira. Sasa baintere ya Uvira inapaswa kuwa juu ya baintere ya mambo yote. Donc tunapaswa kudepasser ukabila, tunapaswa kudepasser dini, tunapaswa kudepasser ba parti politique juu ya kuweza kutumikia Uvira. Puisque c'est vrai wenzetu ni wa UDPS, mais hawatumikie UDPS, wanatumikia Uvira. Sasa tufanye Uvira afere yetu, ikuwe sie watawala, ikuwe nyinyi raia. Uvira haiko yangu, Uvira haiko ya burgomestre, Uvira ni watoto wa Uvira. Sasa watoto wa Uvira tujifunze jinsi gani tunaweza kwa tunashindikiza viongozi wetu pour que tuende kujenga Uvira ikuwe modele mu République démocratique du Congo par rapport ya ba circonstances yote litufikia, tunaanza tukageuza ikageuka ili circonstance positive. Pour y arriver ni ile yenye nawaomba tukultive mapendo entre nous. Siwezi kutoka hapa
kwa kuweza kuambia fleo kabambi yenye iko inatuweza kurudisha nyuma. Fleo hii ya reseaux sociaux. Reseaux sociaux, mtu analamuka tu usubuhi hapa reseaux sociaux, anaanza tia message swati ya kuleta chuki, swati ya kugawanya watu. Hatuwezi tukaendelea ndani ya ile esprit. Pako ba specialiste mwa ile kazi, na tutafute tudekuraje ile ba vitendo yote. Kenye kiko kibaya juu ya Uvira, sisi wote tukikondane. Nasema bongo wa ndugu yangu. Kenye kiko kibaya kitoke wapi ni kibaya. Kama kitu kinaitwa kibaya, sisi wote tukifanya nini? Tukigombanisha. Kizuri tufanye nini? Tukiunge mkono. Isikuwa sema juu ni fulani ndio maana. Kama ni kizuri juu ya Uvira, sisi wote tujiunge fasi moja. Na kwa mwisho natangazia wa chef de quartier wote, tulikuwa na seremoni leo ya installation ya autorité de base. A partir ya leo tunatoka hapa tunaenda kuinstaller ba bourgmestre. Ili itakuwa kazi sasa ya ba bourgmestre. Tutawainstruire ba bourgmestre jinsi tulikuwa tulianza, na ebo bata tuepole ku continuer ile installation ya ba autorité de base, c'est-à-dire ba nyumba 10, ba chef d'avenue. Ile tulianza tulifanya ile siku Kavimvira, commune Kavimvira. Leo c'était prévu commune ya Mulongwe, mais malheureusement tunawatangazia kama hatutaifanya tena, surtout que après hapa jamaa ziko eko batina kwa ba festivité, et en plus de cela tutaalika wa bourgmestre, tutawainstruire jinsi gani bataendelesha ile kazi. Pour le reste na souhaiter wenzetu en tout cas bon succès, na Mungu awabariki, tutumikie Uvira. Asante sana.